Adam Pacho Frosty, Princess Ajia Umaymachi Ibrahim. Me Pacho opposition and energy. Opposition yes. Una we events. You come from the community now. Once and I never why you fepa. It's your mami Ma ai kuna pesa amma yau dai kun kuma pesa ido kuma pesa ido sai sa da fari haka en sai da ya ba shi han fa fa te ba sai ya di position e wo ya zango community e ya mafa sama go ya frame Ajia Umaymachi Ibrahim Tiger Princess Ajia Umaymachi ina ka wo yo hene ba mi wa cho na ya ma mi ka fa me ohine ba the other men sa ni fine onu na ye ohima zongo hima the whole Ashanti region zongo hima Ajia me muna lulu na se eye magaje zongo asa no ho feye inshallah na ya no ye ka magaje zongo na aya na krobbenfo na ya na edi eye magaje zongo that's right Magaji and Zongo no Hausa ye from Hausa omuna di Magaji and Zongo Hausa no say o barbar ane o baadar emudi he very very enkahu Katsina Kano Sokoto Jega but Kano, Katsina, Kaduna, Asunan capital, Zaria, capital, Abuja, the whole Ningina, Wamuka Hausa. Hausa na Wamuka. Until you can Hausa. One need come on, basu the 1 year, you understand yare. So what are the case in Hausa? Suri ke sarautar Zongo. Okay. Na da sai nasa kaneno ya kan bakwasan ya. Dena Hausa fo. Edi akunya ewo Zongo. That's right. At the 20 Emma Hausa fo edi Zongo. Akonya no. Yenina ya baye. So yeba no asa yeba ya nananom eba me asantefo nananom yo mo ba no yebehia no yebehia wo baabi ena ya nananom ehwe ewie mu ana mo kan kire asantefo se wo mo mbra no ba ena zo Hausafoa eba enumre enti asantefo de di kan baaye ansa na Hausa omudi omochi enti ya ka Hausafoa mudi kan baaye ehemfa na namote Kumasi that's right ye di kan baaye na Kumasi eye kwaye mu Kumasi na eye kwaye mu ya nananom no ena kwoti be bia ye frɛ no Zongo tuni
zongo no eno na ye friend say ewo baby etono esre ewuramu nam ye friend o say atwimunu mu keo atwimunu mu ya eho na omudi kan etina ye kumasi ye tuwo mu ena ye African bongulo ewo ho African bongulo na eho nyina eye zongofo asase ye tuwo mu no ena edu wo mu ba prempe assembly ho asase no eho na ye zongofo tie prempe assembly ho na yalwa ye ntia ye frɛ eho yalwa no ebra ye tuwo mu free zongo tuni no omo ba yelwa no ena yelwa ni ya Hausa ena omo se aha no aha be ebai enu ni yelwa no aha no tre aha ye ena omo tina yelwa entina se mi free wana mo doso ye doso ena mo ba munya aboabo na debi yawo yelwa no kumasi na aboabo na ekwayem enti ye ekwayem no sambre no cabinet a wo mu cabinet no a wo mu zongo no ye frɛ wo mu madugo no empeyifo no a mu zongo no sabre ne yasi zongo hene ena ye frɛ wo mu ena ye se aboabo no na ye buo ho edosu ho ena Pepper on first. Pepper the first. Yes. Hello, free ya nana no mo. Hello, kan kire o mo se. Enipa na eho ewudifuo ena wo ho. Ewudifuo ajewa aboso. Ni ye ne den. Enti eho na wase me de ahye mo nsa se de mo sebe ya ama ma atu ewudifuo no ewo aboabo no ampa omo sisi di edwuma no omo sutumi pamo omo ewudifuo no awo aboabo ni na omo pamo wo ento omo pamo omo no eho ena prempe edi aboabo share wo mo nsam empenfuo no Amadu Baba ka ho Amadu Baba ka ho Wodi Amadu Baba ne cabinet they say bring to me nkai Amadu Baba ne cabinet ene yedi aboabo share wo monsa enti me nana awo me papa zongo hini a owuye me nana wono na ya odi aboabo hene enti na just say ye ke zongo community ne dia na the fitete zongo community na aso asante ya papa zongo community omuka hu Hausa enka zongo community ko Hausa community wo mo asum asante man since 1900 wo mo asum asante man ye ko abepemne ye ko first war wo mo ka hu ye asante man ko hu no wo mo ka hu wo mo na bua asante man ena wo mo ku ye na wo ji asante enye ne se bibia asante ye bia no ye Hausa community na eka Hausa community na se ye ka Hausa community na
sanity ya so mo na mo de ba yin na se mumum na se se emem akonya ne ma akonya no mo ye die sanity na se ne de ba ye ne asua pa ye da na se ye da se pa na se ne wo de ya family pa as a princess wo ne princess pa wo ye princess aye ba wo che ye nya ba ko se na you should be o white ne ne de se de ye da pa ye da se tema ohene wo di no 25 oh ohene otumfuo yesra nyame emano yesra kwantenten mano yesra kwantenten mano yesra asumdie emano because of otumfuo wodo outside community so ye dono zongo community nyina ye dono enti yesra nyame yesra nshira ede mano da asumdie nkoa ye penkabom ma ban Ghana nyame maya asumdie amen.